Muraho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Maid nk'ibisanzwe. Nanjye ni Gihozo Aisha cyangwa Aishu. Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Select TV. Tubibutsa yuko mwakora like, share na comment Na subscribe. Umunsi rero tubafitiye akahe gashya Aishu. N'umunsi tubafitiye agashya ku bantu badakunda amavuta. Twabibutse ntago twibanze kuri babandi bakunda umunyu n'amavuta. N'abandi badakunda amavuta tugiye kubakorera umunyigi n'isosi y'ubunyobwa. Yego. Naho mu kanya rero tugiye kwereka ukuntu babitegura, ukuntu babyikorera ari mu rugo mu buryo bworoshye cyane. Bagume hafi ya kamera. Yego. Naho mu kanya rero. Murakoze. Wow, nkuko mubibona aha imbere yacu Maid. Igitoki cyacu ngiki twabye ko tugiye kubakorera umunyigi n'isosi y'ubunyobwa. Yego. Dufite n'igitoki, intoryi, igitunguru, umunyu, inyanya n'ubunyobwa. Hirya tukaba dufite amakoma turubuze kwifashisha. Murabona ko aya makoma yacu abenshi baraza kwibaza ese ubu bugozi n'ubwiki. Nubwo amakoma tuba twakuyeho ariko aza kuzikishwa amakoma yacu arimo igitoki. Mukomeze mukurikirane channel yacu turabagezaho byinshi kandi byiza. Tugiye gutangira kugihata. Igitoki cyacu nkuko mubibona tugiye gutangira kugihata, ariko mbere yuko tugihata hari abari kwibaza aya mazi arakora iki. Aya mazi arajya mu sefuriya yacu. Nako twasutsemo amazi, tumara gushyiramo amazi Maid. Iki gitoki kiraba kiryoshye. Umunyigi bawukora gute? Ko ngiye nakunda igitoki kandi nkumva nyishaka, nta kijya gute? Yego. Uko mubibona rero, urabona ko ikoma ryacu turishyizemo rimeze gutya. Abenshi bari kwibaza ese iri koma ryacu ko rimeze gutya hagiye kujyamo iki? Tugiye gushyiramo iki gitoki Maid yaduhatiriye.
turajya tuhata tugishyiramo. Ntago abenshi bawuteka, hari abawusonga. hari abakunda kuwusonga. Yego. Yego. Hari n'abawuteka gutya. Ariko burya umunyigi wagiye mu koma uraryoha mami be. Ntubizi? Hari abantu burya bakunda kwirira nta bindi biryo byabo, atabonye umunyigi akumva yuko rwose nta bindi biryo no kuwuteka, kajya kuwugura. Kandi burya umunyigi witekeye isosi y'ubunyobwa mami be gusa wawurisha. Isosi isanzwe, isosi y'inyama. Ibyo bakora baravuga ariko ugashyira umutima umwe ku byo uri gukora. Ibiryo byacu turabisoje. Katwo katangiye. Hari abantu bibaza ngo se utabonye ikoma ntiwarya umunyigi. Umunyigi ntago wawurya ariko uza utandukanye na wa wundi utatetswe mu koma, sibyo mami be? Ariko hari n'uburyo uwuteka ufite ishashi yawe nini ukayizingiramo bikaba byiza. Murabona ko umunyigi wacu twawupfundikiye kandi ukaba umeze neza. Ubu ngubu rero tugiye kongeramo amazi. Mami be, amazi. Turangiza tupfundikire ducanire kuri gaze. Umunyigi wacu nk'uko mubibona urarangiye, tugiye kuwuteka.
isosi yacu y'ubunyobwa neza kuri aka kantu turayishyiramo intoryi, igitunguru n'inyanya. Hari abavuga ngo bakunda intoryi nini mu sosi cyangwa intoryi ntoya. Uno munsi twabageneye yuko intoryi zacu tuzikatamo kabiri. Hari n'abakunda intoryi zihase. Nkabibera wowe ukunda izihe ntoryi? Nkunda zihase. Tubibutsa ko intoryi ari intungamubiri. Hari abibaza ngo mami be, ese ni ukubera iki tudashyiramo igitunguru n'amavuta mu munyigi? Abo ngabo wababwira ngo iki? Reka tuba dushaka kubitogosha bimere nk'aho bitogosheje, tutarenze kuvuga ngo tugiye gushyiramo amavuta mu gitunguru tukarangiriye cyane ko mbona atari ngombwa. nta tandukaniro ry'igitoki gikaranze n'umunyigi byaba bifite. Niyo mpamvu cyitwa umunyigi, kubera ko ari ibiryo biri naturel. Turabanza tubakorere ibirungo ku ruhande. Tujye hariya. Hakaba hari n'abantu bakunda inyanya zirapye n'inyanya zikase. Burya ngiye nkunda inyanya zikase. Musosi y'ubunyobwa numva ziryoshye. Intoryi uzishyiramo nyuma, isosi yawe iri hafi kugira ngo dushobore. Tubishyiramo byose icyarimwe.
tugashyiramo n'akunyu. Tukaza kurindira bigafata ukabona ko isosi yabifashe neza. murabona yuko umunyigi wacu n'ubunyobwa byagenze neza mu rugo. Tugiye kumvira rero uburyo biryoshye, birahumura neza, birasa neza. Ariko mami be, igitoki cy'iki gihe sinzi ukuntu gisigaye kimeze. Tugira ngo tubereke ubunyobwa bwacu. Ubunyobwa nk'uko mububona nta mavuta arimo kandi bwahiye neza, burahumura, buraryoshye. Birasa neza. Mami ibiryo biraryoshye. Bon appétit. Bismillah. Nk'abantu badakunda amavuta, ibi biryo biraryoshye kandi ni byiza. Tunabonye umunyigi wacu rero ukuntu wabikorera wibereye mu rugo. Isosi y'ubunyobwa biraryoshye cyane, birasa neza. Mwabonye yuko twawushyize mu makoma, nyuma yo kuwushyira mu makoma uba wahiye ukawukuramo umunyigi wawe, ukawukuramo wawunyujijeho ikimamiyo, ukavamo usa neza kandi uryoshye. Video y'uyu munsi rero naho tuyisoreje. Tubaragiye komeza kuri subscribe, comment, like, share. Mukomeze mukurikirane amavideo yacu, mudushyigikire. Komenti zanyu zirakenewe, n'ibyo mwifuza yuko twabatekera kabitubwira. Ciao ciao. Thank you. Assalamu alaikum.